Hello viewers, so tuni ko ay bon chabin si channel kan lem kinawin tuni nisim 11 December 2024 ni ahe tildang tampi na say po hitin si topic khat lele mang chai phat chom khat minute ngam minute gup ham hena kholim kino hitin hechi kholim diu chu hi ahele zani nisim som December 2024 ni a MLA ho mi som inage sun MLA ho hin Delhi as Delhi Jantar Mantar Delhi muna protest sit in protest nei chi tu ai minute sig de bang jom cha na khole muite he chi in se na di wa he koi ma go tum na le lo le koi ma noi sin no ko noi sin tum lo bin ho lung gel na se khom hitin nang hon jong na lung gel nan se du ke hin se to nang ho ngai da ito bangam tiong chu comment langa ong ke to du tun topic chana pan ta hitin video kimu na chu mojo story ki channel la chun kimu in hoiten tingle hechin akimu dung zu ya cha ga vet thoje nga jong chi manipur 10 KUKI MLA from Manipur ki yeng a na umdan 10 KUKI MLA from Manipur sit in protest ki yeng a banner man jong chu hechiwa mon ga man chu KUKI zong zau sa lo KUKI zong tilo dang ong tilo Manipur 10 MLA'S kita yang juga gela hi ahile itne gelawam mi pi ho he tamzo ilung lai lo du a protest bolwa atel UT demand ke bol pa chu e pom poverty na pon a banner man pa chu itne gelawam ke gel dolin wang KUKI so ti ham khat man ham khat hi ahilo phading ham ti chuka gelin na tu chunga he wanga he athil bol he ato gon lung tum he apathe jeng ni ti 10 KUKI MLA hon hi wangin a banner aman now chu Manipur 10 KUKI MLA'S ki ti ta je chun eti ham MLA ho hun tu ki ya he alungel ho itlang sang ha koywa ipilungel hi vam ti che the hina hin amo hin ipilung put ane ham ti wang che hon he po he jong le ilung thlai lu na diu ka lai pa chu ka ta se nang ho lung thlai lu diu ka ta se nin a banner man pau chu a vele chun ji chu khat hin tin tun mi som KUKI MLA ho 10 KUKI MLA ho la chu bung jingin wal te kiti ma jong MLA chief minister advisor chief minister pa ma jong he hung za ve ti thu yong cha isa bin imu vin na ki pa pi thlen ma jong pa cha thlen a hin ama dei bang na hung thei te pon wheelchair in to thoin he de chun gut ten lung lut ten lo wa ma che nam ngai lu ten ma jong hung za vin ti thu cha isa vin tildang hilovin tu chunga KUKI MLA ho 10 MLA ho chunga elole ilungel ga se now chin chung chona chubana cha mau hin tu a ilungel ipi ne ham ti hi KUKI zo ti pa he ti le hin aman thelo ham helwa le iti le Manipur 10 MLA'S kiti a he Manipur kiti a ki hob jing live ham hengi a government cho Manipur hinantin Manipur government hi jong la ithat eman Manipur government hi ta ji lechin amo cho MLA cho hi na lai ta ji na wa cho aku kilian MLA cho na hi lo jin ma Manipur na hi ji na wa cho Manipur aman ju cho hintin hi jong le tu din mun ta vet di vet na wa hi a le Manipur si da man yang na lai ham ai lo wa le Manipur MLA hi pa alung thumun ke het na lang BJP MLA Manipur state na hi chike het no lang a banner be wachin KUKI zo 10 MLA silole KUKI zo sit in protest ti pa be chaman du dol hin hewang mo hin sit in protest a heading achun among of Manipur 10 MLA'S 10 BJP MLA'S ti kun among na he lai so idei lo na nyo cha ga se hintin nang hon jong tin ge lovam lung thai vam mi lo le a thil bol cho hiti zo on bol le ti nei vam no hono saving la ti chen lai nyaw cha kan sen tin chan chu ta tin
tu kia ki pat na ko na chai na ke ngai pi zo se chu kan bon chan ke pa en bon chan bye bye